खुरमजरी ISTV न्यूज़ मिंग ताबिपुनो पुतराम नोकचरी हौजिक मरो पाव एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी की युंगी थोंगालदा बॉम थमजिदुन के लकपी की मायोक्ता पाउमिसिन हयेंग सिंथा लेप्तुन वाकत खोंजंग चंगसिनगदौरी मणिपुर लाइब्रेरी की यहौ कंखनब पांदमदा कुनमरी सुब इम्फाल बुक फेयर ngasiदagi हौख्रे अमसुंग मैतेबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याहोलु हाइदुना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना खोंजंग चंगसिनदुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रे हौजिक मपुंग पाव मसाना मसाबु लालहुलुफ अमनी हाइदुना सक ताक्सबा लुप अमगी लुसिंगबनी हाइबा मियो एमना मखोगी पाव फोंगदे हाइबगी दमक लमदम मसिगी एडिटर सिंग अमदी पावमी सिंग द हार्ट किनि हाइदुना केलकपर लोइना ngarang नुमिदांग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी सुओरिबा इंपैक्ट टीवी की एडिटर इन चीफ युमनाम रूपचंद्र की युंगी थोंगाल बोम थमदुना केलंबा थौ ngasi मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोखिबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमसुंग एडिटर्स गिल्ड मणिपुर की अपुनबा मिफम कन यानिंगदो फोंदोखरे ngasi मिफम अदुना लौखिबा वारेप की मतुंगिना थौ ngasi यानिंगदो फोंदोक्तुना हयेंग डिसेंबर 13 सिंथा लेप्तुना मणिपुर की पाउमी सिंग अयुक पुंग 10 दगी कैसामपा तवाकन मिफम सथगदौरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंसु नुमित असगी अयुक पुंग 3 तगी हौरगा डिसेंबर 13 की अयुक पुंग 3 फाव पाउ संदोपो लेपकनी नुमित सिदा पाउमी सिंग सिंथा लेपन मरम ओरगा मणिपुर द फोंगिबा पाउ से सिंगी डिसेंबर 13 ता पब्लिकेशन पुथोक लोय हायेंग वाकर मिफम लोर मतुंगदा वांगांग द बखोंसर म चतुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमदी होंगे थबक सुपुरिबा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम पिसिंदुना पाउमी सिंगाक सेनबिनब तक्सिनगनी ngasi मिफम ना एडिटर सिंग यूनियन की थौ पुरिबा सिंग अमदी पाउमी सिंगाक सेनबिनब होम डिपार्टमेंट ना खुदक थबक लोखत पिनबा हाइजब हाइना सुवारे नखी अमरोमदा लमदम सिंग तुवान तुवान बलुप सिंग मरम अम नत्रगा अम पिसिलगा मियाम की मिट नाकोंग ओरिबा मीडिया दा फोंब यादब पाउ नमफुदा फोंगनना बहोनबगी थौ थादोपिनो मिफम अपील तौरी डेमोक्रेसी की मरी सुब युमिनी हाइनरिबा प्रेस मखल अमतेगी अकी अखंग थोनब चुमदी हाइना मणिपुर स्टेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ना फुंदोकली हंदकता एडिटर्स गिल्ड की जनरल सेक्रेटरी की ठुंगालदा हैंड ग्रेनेड थालंबगी थौ पार्टी ने यानिंग फुंदोकली ई पाउ फोंगु की मतंगदा अपेन पेन द लेरबसु वारी सानदुनि यानबा मपुरकनबा सिनबना पुनमकी अफबो ओइगनी हाइरी मणिपुर लाइब्रेरी की इहो कंखनबा पांदमदा ngasiदगी थाउ ग्राउंड कुमरी सुब बुक फेयर होख्रे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अमदी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता ना पुनः सिंबा बुक फेयर हदोपुई थोरमसिदा एमएलएल नंद कुमार मणिपुर सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के राधा कुमार अमदी एमयू की रिटायर्ड लाइब्रेरियन कंसल्टेंट डॉक्टर टीएस कोमदोन सुसरुया की थरोंग मरी लेना सोवेनियर मसु फोंकी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर के सुशीलाना बुक फेयर असी लिसिंग चमापुल महुदा मातोय अमदी मरदानी थोय खक नतना लेतना पांगथोक्तुना लाकली ममांग सहीदा बुक स्टॉल यांखै मपाल की फार्म याउना चथखिबुम हंदकसु स्टॉल चामरोम ओइगनी तोरमदु लंबी की अथिंग लेबदगी यौरक्तब याउरी एमएलएल नंद कुमार ना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से हेन चौखन होनसी स्टेट की लाइब्रेरी हो वाटपगी ममी तारी माइकई पुनमक्ति की लाइब्रेरी फगलहंदुना होरकलिब नहासिंगदा मसी कानबा फगननब होनसी हाइके डॉक्यूमेंट में वॉइस कुछ मई चाहते याओ very highly unfortunate अमोहन ओइना फंगमग नमरोय दम मोसक नातने अखोइना हुजिक तोंदुरिबा नारो ए मांग नांतेबा अदगी एमयू लाइब्रेरियन हाइबा हुजिक इंटरनेट तो डिटेल तो या लाइक तो डिटेल तो हाइना तका वो हाइना तोरिबा रेफरेंस मचाम तनी ओबे याई मणिपुर की येलोमी ओरिबा मैतेबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मखादा शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याहनगदबनि हाइब डिमांड ngasi शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर ना कैसामपात लाइरेंबी कम्युनिटी हॉल दा वाकन फम चथख्रे तोहान सिविल सोसाइटी के आगे मियो सिंसु सरुक याकिबा वाकन फम अदुगा मरी लेनेना कमिटी की जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्नल लाइसरम लोकेंद्रोना हाउखिबा जुन तांग कुमापलदा मणिपुर की असेंबली दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना फोंदोकी वाफम सिंग लाकलेबा डिसेंबर तांग 19 दगी फामगदरिबा असेंबली सेशन दा थबक ओइना पांगथोकपियो हाइबा डिमांड दा वाकन फमसी चथबनी हाउखिबा लिसिंगनी तराउम दगी मे कुमापलदसु इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर गवर्नमेंट ता मीटै सिंग शेड्यूल ट्राइब ओनबगी डिमांड असिंग मतंग दा मरी लेना बचे सांग सिंग थारकनबा खांगलखिबसु लेख्रबनी मसिदा स्टेट गवर्नमेंट तबक अमत्ता पाइकर पिदबसि नुवाइते मीटै दी हानगी लेजरम स्टेटस ता हंजिनजगे हाइबनी मसी मेरी कांगलु अमतदा सोनब लेते मैटेन शेड्यूल ट्राइब ओनबदा
चिंग तमगी मरीदा हेन नुंगसिनब पोरकनी चिंग इचिल नाउ सिंगोइबा हक अमता मैते सिंगनम कदब लेते हाइकी Ayeng tang taraga nipan dege mu assembly ho tham ga dore asi phadri mamang da koina asi mu sirin demand mu tawjari se government da mu remind tawjabani koina moina matam da khana gi do jiksu matam more tawbiro ya government na 2013 gi me tang kun ma panda state government da irak lai gare kari aina state government na koi gi recommendation tharo along with requisite documents sai da adu gi do ma 2013 gi me thadi gi 2015 Europasida hada dana leri base asigi moyi government ko to 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 biro ai base hai na bi da makta moyi da remind tauna bi ko sigi demand che to jabani Demand Committee ki President Y Mohindra Lusingba mihut kangbu mana Manipur Chief Minister Okram Ibobida Mitei Maitai Single Schedule Tribe lista yahon gadabina haiba point kumato yawo memorandum ama wakat mifam pamalor matung de pisan ki memorandum pisan badu da committee ke advisor RK Rajendro General Secretary Retired Colonel Lokendra Working President Naudalen Khomba amadi Women Wing Secretary Longzam Elina Su Saruyaki Sim Minister Unaruba matung da Y Mohindra na ISTV da Mitei bu Schedule Tribe uhenba yabagi sabsaba maram simamutana luk ki maike digi Sim Minister da pisan kiba memorandum adu da palli Sim Minister na su yamna thawai yaw no ofum sing adu tabi khibena maram oraga public demand sing tabak to onthor kani haibi thazbalai karigum tabak to onthor tagadi Delhi de sapi yaw na to anton ba khongsan kya sangsingani haiki official document mayam pi matamda krai dagi no national archive dagi ni Delhi dagi ne ma factory kanda chumene si Delhi dagi ni company chini gaina adna man aroi bi kare hagi we are very much enlightened we are very much enlightened haireba aduna aikoi thajare madudi aikoi leramba MLA kharna su cabinet putho se haire adi MLA kharna CL ta hana putho ki su haire aduna masi aikoi mission se masi 100% successful na ilojai Mathang thada pangthokadoriba Municipal Council Nagar Panchayat election gi BJP Manipur Pradesh ko ina State Election Campaign Committee mang si same kre te sawun chairman oiba committee asida puna member kuntra yauri hauzik atem break amatang DS Enterprises ke samthong amadi United Friends Library and Club Lamboi Khonang khona sindurang si samusang lampakta Winter Mela hodukre hodopui thoramda ponapham pausegi editor Robindro Sharma Narol Thodangi editor Khoirom Loya Lakpa amadi Desang President Angamba Susaryaki Mitkuni Chathagadaba Melasta Punna Stol Chamakunna Saryari Desang President Angambana Matamama the Mela Toina Toramba do Housing Pangtol Mela Singda Momeril Tado Kaya York Padigi Tingbi Kongdang Kaya Lagli Masi Tok Tanabanium Chumna Mela Pangtok Pamatok Haiki Melaka kaya toina pangtok pai adu niyong kaina pataw thawak kaya yaw na pangtok padi lamdam si amang ba oigani haiki Editor Robindro Sharma na tungan tuang da pangtok pa mela singda jwar yaw silak pa na mela thingsin bagi maram uheli masida mela silibis na warufam thokte niyom chumna lamdam si pothok nat amadi ekoi saktam utok pa mela pangtok labadi aphabu oigani haiki Samaj Sevika Karma Saraswati Memorial Award isingani tarama yanthokui tharong asi number 1 People Pukhuri School Lanka Assam da pangthokre thromasida Mitei Irol Yek Inat Kanmalu Mikal gi President Dr. Karam Ibunghal Milal gi President Moirangthem Naukhomba Mitei MSPA Silchar gi General Secretary Dr. Haurongbam Ras Manisu Saruyaki Class 10 amasung 12 exam da Nagaon District ki manung da ahan bani suba masung om suba portion tarkrabi Mahiroi ni pimsa tarukta certificate amadi sel manapi dun puning thoki loinana Mikal na sinun October thada pangthokiba mitei me tambibagi aroiba sangyang da mai pakaro mahiroi singdasu sakhangse amadi lairik yanthoki Theatre Center Manipur na Manipur State Kala Academy Imphal kusamnaduna pangthokiba niputaruk suba creative director singi short play competition for lauthokle yumjau lairebi dramatic and cultural union gi aikhoi bu kanana kanbini na ahan ba best production tare padagi play mihat ani suba best production rak tarang mandalgi turel wang madana ahum suba best production tare sangnai ba ai ba kumantem prakash singhada chahi sigi songtham bimla basante award pidunikai khumnakre masagi chahi marfutaruk sural ba kumantem prakash ta seloina lupal singtara sal ama amadi citation ama khusinaki Award yanthokui thoram aduda Art and Culture Department Secretary ke Radha Kumar amadi masak naiba iba ibi kya susar yaki Leimarol
Khorjai Lekol Imphal na piba tara suba award asi lekidraba sapam ningol Chongtham Ongbi Bimola Devi amadi retired DIG Nagaland Chongtham Basant Kumar gi mingda imung manungna katpani Tharong Mari Lena Art and Culture gi Secretary K Radha Kumar na sangnai raba khumante Prakash na Larikaya Ibagaluna Olang Tagi Wamada so have a film si say iki Madu the best lyricist award funky Sangareba Aiba si Matanga Naina Basina Nasigi Mirol the Saitilam the Kana Pigin Hiki Langtabal Mantri Kong the Leba Puariga Sagunaraba Haibok Sing a sea Lanai Muikrana Masamasagi Kana Nava Lebak Pektok Tabak Lisang Sinas Tarpada Sarkagi Marile Nabasing Sindre Hire Singer Si Manak Nang Natuan community Mitai Kabui Amadi Muslim na Chingba Kunda Duna Lady Community Karanadi Lanai Muse na Ching as the Lebak Pektopa Tinkrabasu Atopa Community Nedi Ayaba Pidu na Ching as the Lepak Pektopada Mating Pansali Gasi Kaudana Lepak Pelakpa Tata Tipper Ani Tata Ama Amadi Zesimbi Amalang Tabal Sporting Club Ki Muse na Chingba Pikre Lebak Pekpalak Leba Kambu Adu Atopa Community Amana Ayaba Pibati Changlapani Haina Fundoki Amarom the Chingasi Akoi with that Mirikrana Aten Matangi Manunda Yum Sajiduna Kunda Salagli Masidasu Sarkargi Marile Nebasuna Kari Mating Sindri Langtabal Sporting Club Ki Secretary KSTK na Haiboxing is Saktamasi Nomonomi Mangsilagli Amadi Kangudana Chingasi Manakta Mioi Kayana Kunda Salektuna Laisilakba Sida Marile Nebasuna Ming Sambu Haiki Lebak se Tachina idea Quigi Yum Sabina Mada Lebak Yum Bigi Port to Salakpa. Akwai Tachina di Uyokse Maruina Chingi Saktam Adigi U Freski Kanosi Yamtina or Kanzaning Bani Asigi Saktam Jinang Mangan Danaba Tunda Tobidanaba Lebak Polibo Puno say Quakalaki Satigi the Honzaning Adigi Huyazik Sahi Hoki but say any Humzigi Manungsida Yamna Pium Zadabama Mang Uribizini Yam Pium Soxalabani Hana Lemiba Quishida Uriba Saktam Jinate Swibok Chingi Chinkong in the Lamini Sidigi put Taramari Mangazi Pang Lebak Ko Tokrabani Sahi Mari Mangaji Manga See the Natana Swam site Muslim Tava site as well. Don't give me the Pium Zadan Lebak Kotoga Koi Lampak Lapa in a lay Rabani Chinkong de Gila Pawena Asugum Bazinje Koi Marina Forest Department in the Yamakunda Senanzani Angel and Matumano Matunda Muk Lebak Petok and Navakan or to Tinamian and Biwise. Listing ani tara taruk tara taret academy section ki mayrois ngi ming chanbada private school singna fee hantana lobina ba MSF special branch jiri bamna appeal tori ngasi mayroi lubasi office pangto ba pawgi mifoma mada president P Ranbirna jiri sub division labor singasi sel thungi film chadaba hingbagi thak nemana admission fee na singba khange hengatana ba school authority na yengsinbiu amarom da handak ILP gi matangda ihok sangsin ki matam adugi tuition fee sing school singna lobidana ba su appeal tori Jiriba Masi, Sintoglambi, Amadi Jiriba Masi, Yamna, four condition, family sing four condition of Namaram, Murkanda, Jiriba Masi, Sintoglambi, Maramana, private suna, tuition fee, Amadi admission fee, nothing but logo Matanda, and in Hintan with the message, Jiriba Masi, Bransna, Apito Jeri. Sustainable livelihood amasung social exclusion gi matang danga si Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy na sinduna international workshop ama pangthokre University si Vice Chancellor ki conference wala pangthok workshop pagdupui thoromda Vice Chancellor ISNK Sharma University of Bath UK ki Department of Economics ki Professor Lucy Osia Manipur University ki School of Social Science ki Dean Elangmam Bijoy Kumar Su Sargyaki Vice Chancellor ISNK Sharma Sustainable Livelihood amasung Social Exclusion asi India gumba saukolak lebak singdi yamna maru oi masine hingbaga mari lena lambing thong phanba amade afaba ising phanganba social exclusion asi phanganba changi miyoibagi hingbagi mamal yamna nemlaba India singa sidi film khara phagat pa hore social exclusion asina Manipur gi afaba mayonda pusinana bahona se haike the methodology what advice the center can give to the planners so that those who are excluded already may now we bring to some exclusion. Road transport, all these are required for the sustainable development, for livelihood of all the citizens of the country. Our human index value, may go maybe about 100 in the years to come, so that each and everyone can have the house, can have good water for potable water for drinking, electricity, education, road. Not only that, about the medical facility, which is very much essential for all the citizens of the country.
University of Bath UK gi Professor Lucy Oceana na chaukat pa haibasida mahusagi leijarikliba natural resource da mieng changbani masina hanagi leijariba ecosystem da kahenba asina kudong sadab kaya malem da mayoknari Manipur gi loktak pat asi mangsilakliba amasung nga yauna mana masin kaya mangtharliba si water pollution na thon mani masi kanana bohonabada traditional amasung cultural chatnabi adu nahunan. Even within economics, it's very subdivided. So development economics looks after more, or studies or analyzes more social exclusion. Environmental economics looks after, analyzes the environmental policies that are identical or homogenous. So they all share the same features. So if one individual wants to extract the resource because of those private incentives, all individuals will have the same incentive. Environmental policy more relevant and more effective. In terms of environmental economics, I never look at distribution of income in terms of the policy. So a property right is a right to access a particular resource and to be sure that you can derive income from that resource, but not only now but also in the future. Ngasi ayu angan bapung ani minini food chatpa matamda Assam gi Hozai district ki Udaipur manakta train na thomada samu masire thawang adu lamdam adomda khundariba mitei sin nuai to phongdokli Jamandar hain ba mafam aduda akoi rail line gi lambi gi manak maktada rail gari na loitang samu akoi mayai oirap jahi mayai oirap ama thomjinduna sibadagi Hozai gi panagi mi lising mari mangana hari bangasigi loitang samu asibu haikat leikat tamduna dup thamai katuna miyamna masigi thauramase uji pangthoi Haukiba December tarahumdoigi ahing nongyaida sakang da basing na masajid rotal laiba dukana ma JCB sin aduna thugaram batawdo aduda hiram amata da mari lene de haina dukana sing mapuni haba kwa katel haina khongne midagi pebam kena jenangasi hotpot restaurant na pangto pawmising na ba amada phongdokre mahak city police kambu amana fana na bohonaram le mahak dukana si Mana dukana silisngani tara marigi jungi kulumdoida kaisam pataleba mioi amadigi leibani numida dudi hauna dukan phamliba wahengbam jet hariba mioi sina bara amata pidan lakli dukana sing maramda kanaguma amata yena kibeleite thawdo sing matangda ma ku police no phaba lakiba thong asi matungda mohna tawigunu haike aine ek dukan leibidi ngasi bok thatrai panchi kaigumba bara amta pide aduga hujik thoibo thawdok singjiga ai kaigumba mari amta lenade hujik leiriba crime nung tori memjida adubu khangudana ngarang aing pungbaroda aibu Quran na tabodona phaba yumda laga city police ki mission laga phabi bubi to wisem si to biganu aduga illegal oina leiriba mabudi tanthokpidraga tanthokpi haim tamde tabidraga aigi mari lenaba document sing noinma mari lenaba police ki station na pigre aduga mabudi tanthokpi haim si mana matuna tabidre aduga aina tawriba thabak sidana ona tenabada lahalaga crime sagatpa salaga mobse tawlaga aibu aigi kanosi property ji munna hona bire Caesar I Care Foundation na Quarambal ima kaithel khusam na dunang asino moiba kaithel phamising lem na midline bi ke mama nupi kaithel number 1 da pangthokre jail samaj sponsor tawduna pangthokiba free eye camp aduda mirikya layingki National Health Mission ki makhada Bisnupur district ki Mission in the Danus phase 2 ki round 3 ngasi district family welfare officer hudukre Tharmasida Medical Officer Dr. Ais Debisan, District Family Welfare Officer Dr. P. Syamkumar Susaruyaki, Round Ani Loy Fawda, Bisnupur District Chadar Mavudra Immunization Mai Pakle, Lemori Bachada Tarasi, Nasi Horiba Round, Ohungi Tanka Asida, Angang Loina Makonsin Bangangani, Mama Mapa Obisina, Angang Simu Mission Asimakada Hida Kaptona Apil Tauri. Christmas kumai mari lena Manipur High Court December kun dagi kuntrama thoi fawa amasung winter vacation ngi oina January amadagi tara fawa suti organi vacation manung asida December kumathoi kunithoi kunipal amasung kumapal January mari taret amasung Nepal di registry di mathok toguni hairi Tamelong district ki none police station manung chanba awang khuldangarang ayuk pung tara mathorum tarakpada jiri romdi kwamana purakpa Imphal tamna lakpa Tata Genon number na MN06L 7653 masakhangdaba khulai paiba khrana lokta intakre hari Tata adugi mapuna Imphal East ki som lekai khanglabungdagi kaisam jila kawi driver na lamsang bazar lamdeng khunodi okram mani kawi masakhangdaba khulai paiba sungna driver dagi gari solorga Thawduna chakra matungda lokhada interim mani hairi hauji atiram break matanga amukana taram noksari
India ki handloom amadi handicraft pothok sing masak takpada Manipur ki polam sing lawriba thawdang usakang boina designer oiribi Hemolata da National Award Kusinar kle hairi Manipur Press Club pangtoba paugi mifum amada Hemolata na award singrang New Delhi ki Vigan Baban pangtoba thoram amada India ki President Pranab Mukherjee na kusinar pani hana na sapi lan phida ehen ba mieng changlak pani adubu singna ba magaloina na khamen chatpa phaizo mayekpu inanaba phida oina hand work tawduna polam puthokli lamdam sigi mayek asi khutna semba yai utpani haiki India ki oina master craft person khanbada mahak yaurpani hairi hand work tawon thoga in khamin sigi lon gi degi nungai ba aigi target su aina national award ama phangnaga aina satra satri mayam ama sumba ariba mangarga dawo mayem mayam puthokpada mating oina ba haidana aina kanna mangjara pa manglan do ai mangkhawna sida ai haningai leitana aigi nungai ba ma khaw Rims ki staff nurse launanam gi ai basangengi wahang khar mangzon phangi haina maral siriduna JC against the case of question for recruitment of staff nurses written 2015 ki president TA Sandarani Lusingba Mighty Oraba candidate Karan Wakat Khongjang Chatakre interview pangtholiba Rims ki Jubilee Hall da written test da mai pahudra candidate singna chathaki khongjang adu mari lenana Sandarani na aranba thawong chathaki bagidama aiba saging exam adu hangadabani Rims ki director unana bahar buda security thadoktura thingba pirakpa yaning de haiki अखोइना एग्जाम हॉल मनुंग सिल हांगो मतम दा क्वेश्चन हॉल अखोइगी एग्जाम हॉल मनुंग सिल दो हांगबियो हाना हांगगा पुबिरकनो अदुगा अनी सुबदना अखोइगी क्वेश्चन लीक ओइरिबा असे लीक ओहंदना अमुका री एग्जाम तौबा अदु पामी अनी क्वेश्चन वाहे अनी से खक्तंग नि मैडम दा अखोइना पे पिसन जगे ना लाकपसे कोमला थाबिदे लेबा साउथ ईस्ट मणिपुर कॉलेज दा कुरका मेमोरियल रिसर्च सेंटर फॉर Tribal Endangered Language hangdukle haina ngasi lauthokre Tongju Part 2 Koirau de Leba Dr. T. Sandamni yumda pangthokiba thoram amada Tongju Kendrick MLA T.S. Bisojit Sciences Dr. Manoranjan Kumar MU gi Linguistic Department gi Head Professor Jasowanta Icham gi President and Rajendra Madati Maru eba mi kya susarya ki Tharmadu the scientist Dr. Manoranjan na lamdamas leriba apik puruk kya gi lol singmang khiba akiba lerwesi ko nana bahona bada Center sina chaun mating pangmangam gani haiki Professor Jasowantana Furuk Yagi Lol Simut Payabagi Akiba Lerambadu Center sina Yokanaba Honor Pasi Target Ningani Haiki Islam gi President and Rajendrana Manipur government assisting the district sing that Labagi Mami Tade Sarkar ge Soviet Housil Kiana Lamdam Silay Purup Sing Nungsi Sanan Labor Ngamdavin Haiki Dr. T. Sandramanina Mang Threadliba Furuk Yagi Lol Yokat Pahibasi Miamgi Tangai Fadabani Miam the Pungpana Mating Pirobadi Atumatamda Lol Sing Yokat Panganguni Habigi Tazabatamki Pura paktang nangani balon sing tarau moyon monsang na sing basi UNESCO na extinct oire harak pasida adu promote preserve protect tauna bagi damak tay kena tangai fadana research center for tribal and regional language Southeast Manipur College ta hangjabani maroina ahan bagi oina kena mang haina harma ba tarau moyon namadi sothi na sing bagi koi glossary pedagogical grammar tawduna atama matamda saliba sahi sigi aroi bachai walda soidanamaki makoi glossary amadi pedagogical grammar Yaripok Mamo Lekai de Laiba Kids Small School gi Session Loisin Bagi Sahi Aruba Tormalorena Aruba Parents Meet Kitorum School Sitting as Pangto Cretorum Impal Urban Cooperative Bank Wankai Bransky Manager Longzam Suranjoy Schoolski Principal Moirang Tem Ibotombi Wangkem Zilla Parishad Member K. Soba Children Care Line Yaripok Lairong Tilgi Principal Aboy Hirom Amasung Kids Small School gi Founder Administration Chairman Samuel Maitei Susaryaki Mayris ki Tuan Nat ki Thormulina to Henkia Tanaki Tawal District ki Langatel lagi Sagolsem Nelton Kawan Pamasa Mahoki December Tarani Toida Palen Ite Maruda Sina Funkiba Taudoki Matang the same Kiva J Sina Hayang Ayupung Turki Tagi Hangsit Ki Ayupung Turk Power Tawal District Pung Kunmergi Sakaban Kokre Nasi Misi Sigi Mayokta Kongzong Katel Miam Wakan Pumam Susataki Kongzang Asida Saruyaki Biamana Government Misi Sida Senate Music Putokri Fawa Sibaksang Loroi Makatana Tuan Lusing Lorin Akan Kongzang Sansingani Haidi Lema Kongda December Kuntaretagi January Ani Fawo Pangtokadaba Army Recruitment Rally online registration to Wimatam December Taratret Power Sangdo Play Recruitment Asida Sportsman NCC Certificate Paiba Amadi ex serviceman Singi Masa Singi Soldier General Duty Soldier Clerk Storekeeper Cook Inventory Manager Soldier Technical Amadi Soldier Stressman Logo the Hairi
Central Board of Worker Education Ministry of Labor ki makhada numit humni chathagadaba special training program amangarang dagi Bisnupur district ki Tronglaw widileba Mass United Green Organization conference hall hokre training as the kumbi kendra gi Torbung Saiton Gram Panchayat Moirang kendra gi Kwakta Gram Panchayat Tronglaw wi tera Khongsangbi Gram Panchayat ki pradhan amadi member Kuntharom na saruyari haudokwi thoramda kumbi kendra gi MLA Sanasam Birasu saruyaki Pong lambi thingbagi mayokta makhatana lagliba December 13 tagi khongjang changsilagani haina JSina phongdokli matam khari mamangda miyang loina lambi si hangdoknaba khongjang kya changsinki adubu Ketigau Khurai amadi lamlai kendragi MLA singna JSC da matam khara khongjang handokpinaba hairakpadi ihau lepani hauzik MLA ahumna pong lambi hangdoknaba honabada karisu tabo ngamdrabanina JSC na makhatana miyang loina khongjang changsinnaba firep lobuni hari hauzik sanabik pawmu lobisi Masih sanabi pau boyai ning thojam dagi fangbigani sanabki pauda sisimit football mapal ki team Assam Regimental Center ARC Silongna sahi sigi steliki winner anouba imagi mangal M khabambu maithiba biduna sathariba yankai mapal suba sisimit ki semi final sangkhre All Manipur Football Association sinduna mapal ki team ahum amadi state asigi masak nairaba team taranipal punna team kumathoina saruk yaduna tha asigi tang ani dagi imphal ki mapal gangjibungda knockout basis sathariba yankai mapal suba sar sursan singh KCSI CBE Memorial Football Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba quarter final match ta ARC Silongna M Khabambu goal ani amada maithiba piduna semi final sangkhibani ARC Silongi mai pakpagi goal ani adu C Benlan Riana match ki nifusuba amadi S Sanatona match ki apiba matamgi ahapa minute amada sankhi M Khabamgi amata ngaraba goal adu TI Santosna match ki humbutra truk suba minute sankhibani match asida ARC Silongi sanaroi S Kisan S Sanaton Ice Nauba amadi C Benlan Ria M Khabamgi L Lamjanba O Pitler amadi S Basantada Center Referee Suresna Makhatana foul tawdunaba yellow card piduna warning tawkhi ngasigi mai palaba ARC Silong tha sigi tang kungi nungthilpung ama makhai tabada hayeng sanagadoriba SSU Singjamai amadi Dinthar FC Mizoramgi akaba tingba semi final da thengnaragani Future Football Promoter na mamangi sahidagi quarter final match tagi final match phawda pigadaba mana Players of the Match ki award ngasigi mai palaba ARC Silongi sanaroi C Van Luria da track suit memento amadi sel oina lupa lising ama piduna pungning thawatki award asi All Manipur Football Association ki president P Raghumani na khusinakhi ngasigi mai palaba Assam Regimental Center ki coach ebong obina team je kam motani preparation to hobi khibige team si akuna 20 days before akuna Shillong de tawjare adubo akuna 10 days mamanda laga koi tarik 10 days mamanda gine akuna Manipur do preparation tawjare se ngasi ki bese ko gi physical fight yam de yaw wi ko masi ayang ba babok sing de yam nungai taba masi madan kai habining taseng de akoi jum madu pamte adubu situation da depend tawruga angang inje moi play da domain ta rokibin asem gidi I want to test sanaba ground on yam pamjaba coaches ni adu bunga si moi gi team gi matung na khone madu touches to fast match oi banara khangde madu khone adapt tawda kitang wat khel hayeng si moi gi quarter final ji phajana analyze tawba matung da akoi madu gi matung ina akoi match preparation tawjan adubu mostly hoji aina mamang de jai jagre ground play he na yamna sanaraga team ji babok sing buju harau no khone dum sinjag sathariba tournament asigi hayeng nungthilpung ama makhai tabada SSU Singjamai amadi mapal gi team Dinthar FC Mizoramga ani suba quarter final sanagani Tarahum de Shiba Manipur Veteran Cricket Championship ki ngasi sanakhiba match ta Kraw Khamnam Bazarna IWBCC Imphal West po ran 35 da maithiba pikre state amadi national gi thakta sanarambadagi potharaba sahi yamsilaklaba ahal weraba sing masa mau phana matam sangna leinabagi pandamda Manipur Veteran Cricket Association sinduna tha sigi tang taruk tagi team tarana group ani thokna khaidoktuna Langthabal Public Ground sathariba tarom dui suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakhiba match ta Kraw Khamnam Bazarna IWBCC Imphal West po ran 35 da maithiba pikre
क्राउ खमनाम बाजार टॉस ngमदुना अहानबा इनिंग्स की बैटिंग तौबदा अपीबा ओवर कुंथ्रादा विकेट निपाल तुरगा रन चामगा हुंफु लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा इनिंग्स की बैटिंग तौखिबा IWBCC इम्फाल वेस्ट ना ओवर कुंतरेट का बॉल अमदा विकेट लोइना तुरगा रन चामगा निफुमंगा लौदुना मैच असी माइथिखिबनी मैच असिदा क्राउ खमनाम बाजार की प्रेमजितना विकेट मरी लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखरे हयेंग मॉडल क्लब टीम ए सिंगा मखा अमदी KSC लंबुलेनगा सानगनी मणिपुर हॉकी न सिंधुना खुम्बल लंपा हॉकी स्टेडियम दा नुपा मसागी टीम निफाना ग्रुप अनि थोंगना खाइदोक्तुना अमदी नुपी मसागी टीम अहुमना सरुक यादुना सथरिबा तरुक सुबा अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स स्टेट 11 हॉकी टूर्नामेंट के ngasi सानखिबा अहानबा मैचता हॉकी यूनियन लारिंगबम लेकाइना फार्म याइस्कुनबु गोल मापल सिनोदा माइथिबा पीखी अनिसुबा मैच की सानखिबदा BOSA बिष्णुपुरना SYUC उसेकोन खुनौबु गोल तरुक अनिदा अमदी अहुम सुबा मैच की सानखिबदा मैरा बासिखोंगना KISC खोंगमनबु गोल तरामरी सिनोदा यामना लाक्चना माइथिबा पीखी इम्फाल ईस्टना पॉइंट 50 फंगदुना स्टेट लेवल रूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन की ओवरऑल टीम चैंपियन ओइख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंधुना थासिगी तांग 13 दगी खुम्बलंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजीव गांधी खेल अभियान स्कीम की मखादा सथरखिबा स्टेट लेवल रूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन ngasi लोशनख्रे लोशनबगी थरमदा मणिपुर सरकार की सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर एन अशोक कुमार अमदी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर W भक्तराज ना थरम मपुसिंग ओइखी कंपटीशन असिगी नुपा मसागी फुटबॉल दा सोरसानपुरना इम्फाल ईस्टपु गोल अहुमदा माइथि पिदुना विनर ओइखी नुपी मसागी सानखिबा लीग राउंड दा इम्फाल ईस्टना चैंपियन ओइख्रे नुपी मसागी हैंडबॉल दा बिष्णुपुरना थौबालबु गोल 19-15 दा माइथिबा पिदुना विनर ओइखी नुपा मसागी फाइनल दसु बिष्णुपुरना थौबालबु गोल 19-15 दा माइथिबा पिदुना विनर ओइख्रे नुपा मसागी बास्केटबॉल दा इम्फाल वेस्ट ना सोरचामपुरबु पॉइंट 13-13 दा अमदी नुपी मसागी फाइनल दा इम्फाल ईस्ट ना तमेंगलोंगबु पॉइंट 13-13 दा माइथिबा पिदुना विनर ओइखी नुपा मसागी सानखिबा वॉलीबॉल की फाइनल मैच दा सांडेल ना सोरचामपुरबु सेट अनि अमदा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइख्रे नुपा मसागी सानखिबा वॉलीबॉल की अरोइबा मैच दा बिष्णुपुरना सोरचामपुरबु सेट अनि सिनोदा अमदी नुपी मसागी फाइनल दा सांडेल ना सोरचामपुरबु सेट अनि अमदा माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइखी सथरखिबा कंपटीशन असिदा इम्फाल ईस्ट ना पॉइंट 50 इम्फाल वेस्ट ना पॉइंट 53 अमदी बिष्णुपुरना पॉइंट 19 फंगदुना अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा पोजीशन ताखरे मकोग मथंग तारबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा थौरम मपुना ट्रॉफी पिदुना पुनिंग थगटखी टेनिस सानरोय 58 ना सरुक यादुना सिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब की टेनिस कोर्टा एसोसिएशन ऑफ टेनिस लवर्स सिंगा मथक अमदी सिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब ना सिंधुना सही 23 मखा मेंस ओपन अमदी सही निफु मथकी वेटरन कैटेगरी अहुम थोंना खाइदोक्तुना सथरिबा मंगासुबा CYLC गोल्डन जुबली स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप की ngasi सानखिबा मेंस ओपन दा लुसिंगना जेमीबु गेम निपाल अनिदा रूपमना राकेशपु गेम निपाल अमदा बोनाना रोमियोबु गेम निपाल अहुमदा देवाशिषना डेरेकपु गेम निपाल अनिदा माइथिबा पीखी सही 13 मखा की सानखिबदा राहुलना शंकरबु गेम 3 अमदा गौरवना अभिजीतपु गेम 3 मरीदा महेशना बिकीबु गेम 3 मरीदा पारासना सरसिलबु गेम 3 सिनोदा अमदी गौरवना नीरजबु गेम 3 अहुमदा माइथिबा पीखी सथरिबा कैटेगरी असिगी फाइनल दा गुलशन अमदी राहुल गा थेंगनरगनी ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल दा गुलशन ना महेशपु गेम निपाल अमदा अमदी अनिसुबा सेमीफाइनल दा राहुल ना गौरवपु गेम निपाल तरुकता माइथिबा पिदुना फाइनल संखिबनी हौजिक मखा ताबा सानबगी पाउ खरमु District Sports Association Kaksingi live member oiramba tanatana executive council members oiramba sanababu yokhapada asoba thaudang loramba naurem ranbina laikidabada association asin awaba phongdorkli Lagliba December 13 tagi 14 faba youth affairs and sports and sinduna humpumathoi suba national school games pangtolagani sahi 13 amadi 13 makhagi nupa macha amadi nupi macha gi thangta gi games asi khummal lampakta leba indoor stadium da pangtokani hairi Kanglei Chess Academy na chahi 15 makhagi numit 15 ni gi oiba free chess
coaching ama January 18 ya school sanaka ton kolup telaiba academy sida pangtologani hairi Lagliba December kumanga digi kumapal fabu Punjab ta pangtokodoriba humpunipal suba men amadi Kuntramato suba Women's Senior National Weightlifting Championship da saru yarunaba Manipur gi nupa team da sanaroi ahum nupi team da sanaroi taruk amadi official oina miyoi mari khalle haina Manipur Weightlifting Association na khangalakli sanaroi singa si handakta November 15 dagi 13 fabu pangtokiba state level weightlifting championship ki performance da yumpham oiraga khanbani hairi Amaronda lagliba January 10 Mari Foba Telangana the Pangto Kodori Bampumato Suba Senior Men and Women Ball Badminton Championship da Saru Yarunaba Manipur Nupa Madi Nupi Tingi Sanaroi Tara Amadi Official Ani Kalehaina Ball Badminton Association na Lautokre Housing Asinomagi Ingasagi Pau ICAR Lampel Pating Pangba Pau gi matungin si khwadi saba degree Celsius kun 10 taruk khwadi ingba degree Celsius taruk 10 tare nung sitri yaw bu ising maningli chang ayukta hudra tildana chada nong sukide Hauzik arubada maru pau amona Editors Guild Manipur gi General Secretary Yungi Thungal da bom thamjinduna kehlak pigi mayokta paumi singna hayeng sintha leptuna wakat khongjang changsin gedori Manipur library gi ho kakhatna ba pandam da kumari suwa Imphal book fair ngasidigi hokre amasung Maitebu Indian Constitution gi Scheduled Tribe list ya holo haiduna Scheduled Tribe Demand Committee Manipur na khongjang changsinduna Chief Minister da memorandum pisin kre mieng tabri punongpu omkana khurumjai